Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe, Yesu agisohoka muri Yeriko ari kumwe n'abigishwa be n'imbaga y'abantu benshi, umuntu w'impumyi witwaga Baritimeyo, mwene Timeyo, akaba yari yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Yumvise ko ari Yesu w'i Nazareti, atera hejuru ati, Yezu mwana wa Dawudi mbabarira. Benshi baramucyaha ngo aceceke, ariko we arushaho gusakuza ati, mwana wa Dawudi mbabarira. Yezu arahagarara, aravuga ati, nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi barayibwira bati, humura haguruka dore araguhamagaye. Ajugunya igishura cye, ahaguruka bwangu asanga Yezu. Yezu aramubaza ati, urashaka ko ngukorera iki? Impumyi iramusubiza iti, Mwigisha mpa kubona. Yezu aramubwira ati, genda ukwemera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka maze akurikira Yezu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.